nyine kuri wowe ku bantu bazodukurikirana bari imahanga ibihugu by'abazungu cyane cyane nkawe niki wumva cyane bufasha kuko turumva ko ikintu cy'inzara gisa ni cyagabanutse kandi nicyo kintu cyane kenshi bari bakunze kwitaho yego kavuga ngo bohereza amafaranga kugira ngo bagaburire abantu kuri ubu nyine kuri wowe niki kintu ubona yuko cyane bufasha. Urakoze cyane kumbaza icyo kintu nkatwe turi hariya kuri tere duhora tugitekerezaho kandi kagenda kigaruka tugahura n'izo mbogamizi twebwe ikintu bodufasha kuri ubu nibazana abantu bize urabona iriya antite ni antite ikiri vierge kandi umuntu wese wacu ikibazo twagize simvuga sinshira abantu bose hamwe ariko ikibazo tugira twebwe kiremereye kandi cyanagiye kutumara imbaraga nuko umuntu wize atiyumvisa ko agomba kuba hari ahantu icyo kintu cyaratumaze tunashimira cyane Dr. Gitwaza Apotre biriya bintu akora turamushimiye cyane kutuzanira abaganga abana bacu akavuga reka muve hano muve muri iyi minwe mwari muri muje gukorera muri iriya antite ikiriya kintu kiratwica kiratudindiza umuntu wese kiriya ni igihugu kiri gutyo n'iriya nzara ivugwa nkuko tutagira abaguruno dufite ibishanga bingana gute ntangiye kuja muri ibi dusubiye nk'inyuma ntangiye kuja muri ibi nyine intambara zitangiye abana bose banje nabakuye ino iriya ruguru babaga ino bose baba ino hehe Ruvira se cyangwa mu Rwanda niyo abana baje babaga hariya ruguru mbasigaye na madame intambara zitangiye ntangiye kuja kuri ibi navuga njyewe ndi ku isambu ndi kuri tere nta montage nicaza madame kandi byumva biragoye namubwira mbabarira umpa abana banje imyaka 4 cyangwa 5 nzabashiraho uzifuza urumva ibyo bintu biraremereye kuvuga ngo kura abana bari ahantu naho babaga mugabo sinaneshuraga kandi biga ku mashuri meza pe ndababwira mbabarira ubampa imyaka 4 cyangwa 5 aho uzansaba nawe aho mbashira nzabajanayo nababifatira igihe cyo kubitekereza ariko bifashe nk'icyumweru aremera abana bose kandi gutyo bose bakura mu Rwanda bose bari mu Minembwe. Hello bakunzi ba Biboko TV twongeye kandi kubaramutsa umwe wese aherereye tubaramutsa abo bwakeye duhamwiriwe kubiriwe hanyuma nkuko mubibona dufite umutumire wacu si rya mbere tubanye si rya kabiri kandi si rya gatatu tuzakomeza tumugarura nkuko ni byinshi afite byo kutubwira reka twongere kandi tukuramutse turakuramukije yego murakoze cyane kandi kudutumira ariko iyi ni televiziyo yacu ya Biboko TV yego duhora dusura tuyihoraho turabanyamakuru bayo yego reka tugushimire nkuko uri mu bamwe mu bantu bari mu karere bakomeza kutubwira amakuru yuko bigenda turabizirikana kandi turagushimiye cyane uzakomeze ubikore hanyuma uyu munsi nkuko tuza kuganira ndibaza yuko ikiganiro tugiye gukora amaryogo araza kuba make kuko turifuza yuko uyu mutumire wacu aza kutuganiriza ku bijanye n'ubuzima bwo mu Minembwe guhinga kwiga ubuzima n'abantu barimwo muri bino bihe reka ku ncamake twinjire mu gisata cy'ishuri ku banyeshuri ese ku bijanye n'amashuri ubu byoba bimeze gute hariya mu gihugu cya Minembwe? Murakoze cyane mu Minembwe tugize imyaka myinshi agiye kuba imyaka 6 turi mu ntambara ariko twarakubititse turanyagwa nkazirashira imihana irasenyuka abantu bose baja ahantu hamwe bamwe baherera ku Ndondo abandi baja muri Minembwe centre hagati
nuko utahazi ariko abantu bose guhera aho umuntu wa nyuma yari yicaye mbese umuturage ni ku Runundu kandi ku Runundu ni muri centre kuko umwanzi yarazaga akagera kuri Evomi nuko nyine bahageze hari abasaza abakurambere bahapfukamye umwanzi waturutse imbere ntiyabashije kubona inyuma waturutse inyuma ntiyabashe kubona imbere aho hantu hagomba kuzubakwa monima kuko ni ahantu habereye ibintu bidasanzwe ariko abantu bose bamabirunda bagera muri centre hagati kugeza imyaka 4 ariko aho tugeze ubu Imana tazibura kwigira Imana ikunda abayo Imana ikunda akarere Imana yaduhaye kariya karere twese tutarabaho kuko hari umusaza umwe nigeze nejo ngo twarahuye no Kigali agomba kumbwira ukuntu Imana ambwira n'umwaka ambwira n'umukutano ambwira naho bari bataramiye mu muzinda Imana iravuga kugeza uno munota twarayibonye twebwe kuko intambara kuva zitangiye niho nkiva naje uminemo ese wowe ni iki cyagukomeje kugumayo kandi uri kubona ibiri ko bihabera cyankomeje ntabwo ari ukuvuga ngo no kwizera cyane no gukunda akarere no gukunda buriya butaka hano indi ni heza pe hateje imbere ariko nabo baciye muri biriya twaciyemo ibyo abantu bakavyirengagiza babivamo barubaka yigo ni amaraso yamenetse ahantu hamenetse amaraso hajya ahantu harakomeye kuko amaraso y'umuntu ntabwo ari amaraso y'akabwa ntabwo ari amaraso y'ipusi ntabwo ari amaraso amaraso y'umuntu arakomeye araremereye kuko nshobora kugwa hano none nawe ukagwa hari imbere hano deje nje naguye twahageze uzagwaho wageze tuzagwaho utaragera icyo kintu cyo cyankomeje abantu barapfa biragenda kugeza uno munota tuvugana nawe tugeze kure hamwe watekerezaga n'inzozi hamwe wagendaga wikandagira hamwe utanagenda nubwo mwari kuba abantu bangahe mutabashaga no kugera ubu nyine uhagenda uri umuntu umwe rudende hamwe mutagendaga muri abantu 10 ubu nyine umuntu ari kwagenda ari wenyine se bijya bintu bavugaga by'ikibandi kandi bitari nibiva cyane muri aba badutera yego abasore banyemure ugasanga bateze umuntu biracahaba wagurishije inka akagutega bino by'ikibandi buriya igihugu kikirimo intambara kiragoye yego kandi kigoye gute nuko biriya byimbunde biba binyanyagiye mu bantu weho turakorogana ku murima ufite imbunde mu nzu uraza untege ntashe mvuye ku kazi unyice nibyo nabwiye biganiro byinshi twagiye dukorana n'abandi bantu nabwiye bino bintu bya telefone muzabigabanya mubigendeyeho ntimuzubaka ntimuzataha kuko bivuga umuntu arapfuye uhita uvuga ni ba fulani umuntu arapfuye ngo ni boss umuntu icyo kintu muzakigabanya ushobora urubibi kubera biriya bintu binyanyagiye mu bantu nibyo bikiri biriyo kandi byose biriya ni ingaruka z'intambara ariko turacahaganye n'ibiriya ntabwo duhita tugaruka ngo tujye gukura abantu tubakuremo buriya bugome bw'imbunde bagifite turabanza duhangane n'ibyo duhanganye nabyo kandi n'uwo tubonye nawe wabikoze nawe nyine nawe azahanwa abantu bazamugenderera abantu bazagenda bute ariko turacyari mu intambara nyuma y'intambara niho bazi bagenda batora bagakuramo bari abantu buriya bugome ubushize tuganiriye watubwiye yuko ubu ngubu abantu bahinga bariko beza bagasarura
ese ubu ku bantu badukurikiranye kugira ngo babashe kumenya ubu ikibazo cy'inzara kirasa n'ikiriko gishira mu minembwe kuri ubu nyine? njyewe mvuyeyo icyo kintu nicyo nuhagararaho n'amaguru abiri nkabivuga, ukanshyira mu ruhame rw'abantu ukanshyira mu mukutano. njyewe mvuye mu minembwe niyo ntuye n'urugo rwanje. ntangiye kuja muri ibi dusubiye nk'inyuma, ntangiye kuja muri ibi nyine intambara zitangiye, abana bose banje nabakuye ino iriya ruguru, babaga ino bose. baba ino hehe? Uvira se cyangwa mu Rwanda niyo abana baje babaga. hariya ruguru mbasigaye na madamu. intambara zitangiye ntangiye kuja kuri ibi, navuga njyewe ndi ku isambu, ndi kuri tere, nta montage, nicaza madame kandi byumva biragoye. namubwira mbabarira umpa abana banje imyaka 4 cyangwa 5 nzabashiraho uzifuza. urumva ibyo bintu biraremereye kuvuga ngo kura abana bari ahantu naho babaga mugabo sinaneshuraga kandi biga ku mashuri meza pe. ndababwira mbabarira ubampa imyaka 4 cyangwa 5, aho uzansaba nawe aho mbashyira nzabajanayo. nababifatira igihe cyo kubitekereza, ariko bifashe nk'icyumweru aremera. abana bose kandi gutyo bose bari mu minembwe. icyo kintu kuko ngeneye hari umbona hano akavuga uriya muntu ntaba mu minembwe baratubesha. none se uriya mu minembwe ariko nakeneye kuvuga ibintu visuel. njyewe nkubwire uko mbihagaze n'amaguru yanje abiri, nkubwire uko nje ntuye mu minembwe na famille yanjye. urugo rwanjye rwose ruri minembwe, n'ubu nyine niho ndi. ubu nyine abantu bujya bakiri mu ntambara bajagaraye, guhinga ni guke. ariko aho tuvugira ubu je navuye abantu bari mu umurima wa nyuma, abantu bazi mu gaseke n'ibishimba babiteme, abantu bazi mu biziba byepfo, hafata timzangoma niyo rugeze. urumva abantu niyo bahinze, abantu bahinze kuri Karongi iriya mu bibira bya Mukoko, biriya byose ni imirima. urumva mbese ubu aho ko nagendaga ngera kure abandi zagahwera zampugamo hehe abantu batuyeyo. urumva uko igihugu ntabwo ari akanyenyeri, ahubwo n'izuba. n'izuba riri mu karere, izuba riri mu karere. nta n'ikindi kuvuga ngo dufite impungenge cyangwa turaboniye WhatsApp yawe ubona uri hano ngo bazamutse mubwira abantu babe majisho, dora turi majisho. mbese ubu ikibazo cy'inzara no kuvuga ngo ikibazo cy'inzara ubu cyarakemutse. abantu bari hariya muri iriya entité ni benshi badahinga, niyo mpamvu ubona ibintu bigenda bigira gute bizamuka. none kuri ubu nyine kuri wowe, ku bantu bazodukurikirana bari imahanga, cyane cyane abantu bari mu bihugu bya Amerika, mu Bwongereza, ibihugu by'abazungu, cyane cyane nkawe niki wumva cyane bufasha? kuko turumva ko ikintu cy'inzara gisa ni cyagabanutse, kandi nicyo kintu cyane kenshi bari bakunze kwitaho. yego kavuga ngo bohereza amafaranga kugira ngo bagaburire abantu. kuri ubu nyine kuri wowe niki kintu ubona yuko cyane bufasha? urakoze cyane kumbaza icyo kintu. nkatwe turi hariya kuri tere duhora tugitekerezaho kandi kagenda kigaruka, tugahura n'izo mbogamizi. twebwe ikintu bodufasha kuri ubu nibazana abantu bize. urabona iriya entité ni entité ikiri vierge, kandi umuntu wese wacu ikibazo twagize, simvuga sinshira abantu bose hamwe, ariko ikibazo tugira twebwe kiremereye kandi cyanagiye kutumara imbaraga. nuko umuntu wize atiyumvisa ko agomba kuba hariya hantu. icyo kintu cyaratumaze. tunashimira cyane Dr. Gitwaza Pastor Nanje.
Apotre biriya bintu akora turamushimiye cyane kutuzanira abaganga abana bacu akavuga reka muve hano muve muri iyi minwe mwari muri muje gukorera muri iriya entite ikiriya kintu kiratwica kiratudindiza umuntu wese kiriya ni igihugu kiri gutyo n'iriya nzara ivugwa nkuko tutagira abaguruno dufite ibishanga bingana gute minembwe yahinzwe ubu nyine imaze imyaka n'imyaka guhera hehe kwika kuri rwiko kiriya gishanga cyonyine gishobora gutunga minembwe hatagize umuntu uja guhinga mu gisambu twe turacyagira bya bindi kuvuga ngo bakuyemo ibishimbo ngo nuko ngo bararinda kandi ariko bandi baza bakuramo bashiramo kubera ubuhanga bwo guhinga ariko urambwira nka mama afite imyaka 50 urambwira ngo arakuramo ibirayi ashiremo iwe wenyine gusa ibyo agenda gusa iwe agendana n'inane n'imvura n'imvura igihe cy'imvura ndagira gusa ariko hariho abana barangije amashuri no bagomba kujya gukorera hariya bagaca iriya nzara twebwe icyo twifuza nk'abantu baje ino bari hanze bari he nibasubize amaso mu minembwe badushakire ibintu byose twebwe twifuza turi kuri tere bazana abazi guhinga baduhingirire kandi sibo bahinga oya sibo bahinga abahinga barahari urumva ibo gusa batwerekere mugire gutya mucaha mugire gutya mucaha mugire gutya wahinga iki cotwara ameza angahe hano urashira ibirayi hano urashira ibigori hano uragira gute amashu bene ariko twebwe ibintu byose dutegere ku bandi kubera iki muze abantu bari mu mahanga turabasabye kandi twarabashimiye imyaka mwadutunze ariko aho bigeze ubu nta mafu yo gupakira dukeneye mbivuze gutyo bavuga ngo urishoboye niyo mpamvu utavuze oya sinishoboye naje ndahinga naje ndahaha kimwe n'abandi ariko icyo dukeneye kugira duce inzara hariya kugira nabiriya iriya mifuko tugurira Bukavu tugurira hehe kugira ikike hariya nuko hariya haja abahanga b'ubuhinzi ahantu hatari inzara nta kindi kitohakorerwa kandi hari ibintu bishi bikonewe dukeneye umuriro dukeneye abafite amafaranga baze bubake dukeneye abafite amafaranga baze dufite urabona ari ikintu gikomeye tugomba gukora ikintu kitari ikintu kubera iki twaguma dufasha gusa ngo barye badahinga gute cyo bishobora n'umwana wawe wavuye mu nda yawe atabonye icakora naho yo kunanira utangira umwana ukamutangira afite ukwezi ukarera umuntu akageza imyaka 30 ukageza imyaka 40 ukimurera guteze ugomba kurera umuntu agacuka akibeshaho kabisa turabasabye muze mutuje hafi icyo dusaba twe turi kuri tere igikenewe mukidukorere kuko namwe ni iwanyu ntabwo ari iwanje kandi tuje kuvuga ngo urahinga ngo boss arya oya urahingira iriya societe yacu iri hariya urahingira buriya bwoko buri hariya kuko ufite uhembwa za $10 ku kwezi ibiryo nibiba byinshi none ntabwo urajyabumba rimwe aragura ibumba agure n'ifu agure n'imboga ariko ubu nyine tukiri muri iriya systeme yo gutegereza biriya bintu biravara biraja hariya abantu turacyari mu kibazo urumva ikintu gikomeye abantu ba diaspora cyane ntibashire mu bintu byo gufasha ngo abantu bararya iki biragenda gute bashire imbaraga mu mwimbu uva mu guhinga uko burya biriya bintu byo kuvuga ngo wenda baratanga abantu bagabura ry'amafu hari umumama duheruka kuganira ubushize nawe niwe twatubwira uburyo babikora ariko biriya niby'akanya gato bararya bigashira bakongera kandi bagatega amaboko ariko ikintu gikomeye uvuze mbashije gutahura icyo kintu uvuze uti ikintu gikomeye ni ukwigisha abantu guhinga buriya buryo bahora babaha bwo kugura imifuka y'amafu y'ibiki
biriya bakabireka bakabishora mu buryo bwo gushaka uburyo abantu bamenya guhinga bwa kijambere cyane cyane kuko hari igihe nguheza kugira uramuke ego kandi ushobora kunshima cyane ariko sinshobora kugushyira hariya ngo nje nzahora nguha nishaka nzane sitoke nguheze imifuka 100 y'ifu uzayigishire ariko kera tugeze muri ya standard yo kuvuga ngo abantu ko barahinga utugori twaba tukabageza udushimbo icyo gihe nico gihe ugira gute wiga projet ukavuga reka noneho ukuriya muntu wanje yahinze turiya tuntu dukeya twiyo ko turamufasha reka njewe noneho nanje ganzana imbaraga zanje mwerekura ukuntu ahinga cyane kugira noneho bijya bintu byo kumuha birangire uretse n'ibyo ikintu gikomeye burya n'uje gufasha umuntu tukamufashisha uburyo uzomwigishe gukora okay ninga kujya bavuga ngo aho kwigisha umuntu kujya isamaki ngo mwigisha uko kuyiroba ibyo dushobora kandi burya ikintu cavuye mu cuya cawe uragerageza ukavuga ati uyu munsi ndarya biki kugira ngo ibindi bizoze bisange ibya bindi bigi okay nawe witeze ukavuga ngo hanze bazohereza nuko wamurya ukamara ukavuga ngo birashira ibindi bizi ariko ikintu wazohereza ibindi ico kintu turetse amajambere kwanza arakenewe pe ariko cyane ikintu gikenewe muri iriya entite guhinga kuko dufite isi ishobora kuremwa ibintu byose dufite imisozi ishobora kujamo ibintu byose dufite ibishanga dufite inzuzi tumeze gute ikintu cya mbere kabisa dukeneye hariya ni ukuduha abantu bazi guhinga bazi ibijanye no guhinga n'ubuhinzi abantu bizi iby'ubuhinzi nibaze bagere hariya kuko abaganga twarababona nabikubwiye bashimiye uriya mugabo cyane ese abo baganga Dr Paul Gitwaza yazanye yarabakuye hanze hoye n'abana ba hano iwacu bavuye mu Rwanda n'abana bavuye hano abakura mu tuzi abandi bicaye barangije muje hariya hari hakenewe ubuvuzi muri muvura nani hano umwebwe abanyuko hari bashize mwagenda hariya icyo kintu turakimushimiye none haguruke gundi nawe na afate abandi bantu 100 abasukume hari avuge muje guhinga biriya bintu icyo kintu tubwiye ni ikintu gikomeye twavuze yuko tugenda tuvuga ku bintu bitandukanye reka tuje ku kintu kijanye n'amashuri abana kwiga ese ho uvuyeyo byoba bimeze gute kuko burya ubumenyi ni ikintu gikomeye kugira ngo hari ahantu hazotera imbere hase neza nuko tuzoba dufite n'abana twabajajemo ubumenyi bafite ubumenyi buhagije cyane kijanye no kwiga dutangire kuri primaire cyangwa se maternelle kuzamuka yego urakoze cyane hari amashuri ya hariya urazi cyane ubwoko bwacu dukunda kwiga turiga pe amashuri hariya nyine ni mu ntambara ziraba uwo munsi abantu ntibige ariko intambara yagira iminsi ngayita itariho amashuri akiga nk'ubu nyiniho kuvuga ngo abana basivye amashuri intambara yabaye byararangiye ubu amashuri ariga primaire secondaire bariga neza cyane bariga pe nyine ikintu kiremereye ni intambara yamazeho abantu ibintu byigishaga abantu ugasanga abana ufite abana 3 mu nzu ufite abana 4 kuvuga ngo bishurire amashuri birageye ntanka warasenyewe urumusuhuke bikagora ariko amashuri nanone ni hahandi nyine kujya nakubwiye ese inka zoba zigifite umugoro dusubiye inyuma gato inkubu nyine ibyo icororo kirahari mu Minembwe inka zirahari nyine inka zarashize ariko inka zirahari hari ibiraro amata ko barayanywa yo ziri tiwo kwa muvuga ngo inka zarashize oya inka zirahari ibyororo birahari kabisa tugize nk'imyaka 6 imyaka 4 inka zizaboneka kandi nkizagera
ku munyamurenge wese. Icyo aravuze cy'amashuri ni icyo kintu kigoye, kiragoye kuvuga umuryango ungana bishurirwe bikagora, ariko hakabaga na ziriya mfubyi ziri hariya batagifite base. Icyo ni ikintu kiremereye, ariko abari hanze twe twasigaye, wowe uhari n'undi mugenzi wawe uhari, ziriya mfubyi ni izacu. ariya maraso y'abariya abantu ni urupangu, ariya maraso y'abariya abantu ni uruzitiro. Ese uko hari abana babuze nyine ababyeyi, baburiye abana babuze ababyeyi ku rugamba, ubu nyine bicaye batari ko biga ku mpamvu zo kubura uburyo? Niko nakubwiye, biragoye kuvuga umwana w'umunyamurenge yicare, ahubwo yogenda bakazamwirukana. Nkabujya nyine nakubwiye, amashuri abanyamurenge ni ibintu, ni amaraso yacu. Kwiga, nta mwana w'umunyamurenge ushobora kwama yicara ngo yabuze ikimwigisha, ahubwo ajayo buri munsi bakazamwirukana. Kandi ise ari hehe? Ari hariya mwirango, ariho yaguye. Mwaranganaga, mwakoraga imirimo imwe, yari afite uburyo, ariko umwana akaza agenda nko mu cyumweru akiga gatatu cyangwa akiga kabiri. Icyo kintu bikatubabaza. Nkatwe duhari, nkatwe tukiyadukora ya mirimo na se yakoraga, tugomba kuja hariya kuri tere tukavuga nuko bimeze. Kino kigo kiriho abana b'imfubyi bangana gute, dufate bana. Icyo kintu kirakenewe. Nk'abantu bari hano muri Afurika, nk'abantu bari hanze, bagomba kwerekeza amaso hariya bari abantu, kuko ntuzaje gushinga inzu hariya uzaba wishinze ku maraso yande ya se wa mwana utari ko wiga. Kuko iyo ataje hariya muri iriya rango, iyo ataje muri kariya gakomera, ntiwari kugaruka, kandi wari guhora uri impunzi. Kuko niko twanabivuzeho mu bindi, ngiye kwibwirana n'ubwo waba uri muri Amerika, uzuvuga ngo uruwa he? Muri Afurika hehe? Mu Minembwe. Urumva? Muri Afurika mu Minembwe. Ariko udafite mu Minembwe n'ubwo waba muri Amerika, uzaba uri impunzi tujuru, nta jambo. Urava hariya ugarukire Burundi, ugarukire hariya nanone hehe hariya. Kandi dufite abantu basize imirimo, bari babayeho neza. Hari abandi dufite bavuye muri Canada, bari hehe? Bari hariya, bari ruguru. Yego, icyo kintu nabo barira, baratekereza, baravuga sinshobora kuba muri Canada, hariya abantu bashize, sinshobora kuba hano mu Rwanda nubwo merewe neza, nkora iki, hari abantu bahunze. Se dusubiye inyuma nyine gato kuri abo bana bafite base bapfiriye iyo nyine misozi, reka tubivuga uko, abo bana ko batari ko biga, aya masosiyete aririya, iyi mishinga ihari ifasha, nta bantu babafashe kugira ngo babereke iyo mishinga kugira ngo igire icyo ibamarira? Ariko nkubwiye uko mwiga, ntimukeneye kuja gukorera iwanyu, ubu muri iyo mishinga niye. Ndabizi yuko hari ihari kandi nyine y'abanyamurenge. Benezeri ikorera ibyo ndibaza. Hariho ibi bizasekwa nk'ibyiza. Irahari. Hariho mahoro nayo. No, uwo nguwo urahari. Ese urambwira irafata imfubyi imfubyi 500 cyangwa ifata imfubyi, ushaka tuvuga imfubyi 200, ibashire hariya ibigisha. Yego, ifate abakozi bakure hirya no hino baje kwigisha za mfubyi. Babakozi baba bigisha ni wewe? Oya, tibafata abakozi babigisha. Bavuye ahubwo babashire mu bigo babarihira amashuri. Bavuye abigisha b'abana ni bande? Nta barimo bariyo. We nakubwiye gusa ikintu muzatahura, muzige umenye ubwenge mutahe. Mutarataha watubwiye ngo iyi hano tuba turi haba hagoye cyane, haba hakomeye. Watubwiye ngo wewe tuvugana, ugiye kwigisha umwana wanjye,
uramwigisha nk'uwawe. Undi noneho tumufate nawe uri mukuru uzoza ugenda wuzuza, kandi wowe ufite ishaka, hari udafite ishaka, kandi ntafata ziriya mfubyi zose azishyire muri kiriya kigo. Tiyo zishobora ni nyinshi, ni benshi. Niyo mpamvu hariho abantu bagomba gutanga ingufu nabo bakaja hariya kabiriya yakoze, akabundi nawe uja kugira gute akabikora. Yego, kandi wenda kubwira wenda guheza $50 wigishe bano bana urabyumva kuko bikurimo. Ariko noneho harundi mpezi $200 ntanabyumve kuko ni ikibazo. Ese nyine abarimu bigisha hariya muri turiya duce ni abanyamurenge gusa? Hariyo abana bacu b'abanyamurenge nibo bonyine bigisha, ariko abo bana b'abanyamurenge abana batigeze bazima. Kurumva ikibazo kiza kibera, umwana utarigiye ino akaba ari we wigisha hariya. Yego, kandi umwana ufite ufite capacity kiri hasi akaba ari wigisha hari, ariko umwana akabikora kubwishaka nyine yashaka. Wa wundi wigiye ino tiyemere kugira gute, tiyemere kuva hano ngo agiye kwigisha hari, kandi afite ubumenyi buhanitse. Kandi ibyo nyine uvuze hano dufite benshi. None bajye bana bigisha hariya bakaja munsi y'ababandi bashaka akazi, y'ababandi bino baje gukora iriya. Wabitahuye neza? Yego. Ese noneho iyo nabo bashobora kuzamuka ubu nyine bose barashobora gushika bakabona akazi? Nta muntu wize wa hariya, wa hano, nta muntu wize ushobora kugera mu Minembwe abura akazi. Nibaza yuko kandi biza bintangaza kubona umuntu amaze imyaka n'imyaka yicaye hariya, hariho utuzi nawe utuzi. Ese utuzi twabuze udukora? Watubwiye nyine ko ari ishuri, none se utuzi ni ubwarimu gusa cyangwa se hariho n'ibindi? Hariho n'ibindi. Icyo wize wogishyira hariya kikabona abakiriya. None kubera iki batandika ama demande d'emploi? Kubera ko waje ibintu bya WhatsApp bakazandika kugira ngo zigere no ku bantu barimo. Kujya nakubwiye mbere, mwiga ntimukene kuja hariya. Bajya bajana ry'amahoni yose wumva nabino bakura abakozi babo hano, akaba ari baje gukora higo, bakura abantu babo Bukavu, bagakura abantu babo i Bujumbura, bagakura abantu babo kuri Goma. Mwebwe mwashikara bakabaha ubuzamu, kurumva, mwashikara bakabaha ubuzamu. Kuko ni kwa kundi nyine tuja hariya tutarize, turi hasi. Yego, ariko hariya hagiye habaye abantu, ukarangiza ishuri hano ukaja kwicara hariya, ukarangiza ishuri hano ukaja kwicara iriya, ni sava, akazi wakabona cyane. Reka tubwire abasore bose bari mu bihugu bitandukanye bya Afurika badafite utuzi, barangije ama universite, kugira ngo bajabuke baje ruguru, batahe kabisa, batahe. Icyo nkubwiye, igihugu ni amahoro, niyo ntuye, sinoja no kuri televiziyo kubesha. Bave kuri WhatsApp, uzakurikirana WhatsApp ntazataha. Ariko umuntu wavuye muri kariya karere ahunze umutekano muke, wavuye hari ahunze intambara, nasubire mu rugo, natahe, ni amahoro. Nibaza yuko benshi bazokurikirana ikiganiro, kandi buryo gukorera iwanyu hararyoshe cyane, kuko uba ufite kwisanzura ku buryo bwose. Uba ufite kwisanzura, uba ufite n'ijambo. Yego, nibaza yuko hari benshi badukurikiranye bazobona ikiganiro bakamenya yuko hari utuzi tubarindiriye iriya, bo vino bashobora gutaha bagashika bagatangira gukora imirimo. Twari dufite byinshi byo kuganiriza, ariko reka twongere kandi tukubaze. Ushize twarakubajije komeza gushimira umugabo witwa Justin Mbonigaba uri mu gihugu cy'Amerika. Se uwo mugabo ukunze kumuvuga cyane, niki amaze gukora gihambaye mu bibazo biri kubera? Urakoze cyane.
Justin amaze afite ama ekipe yiwe ya marato kandi burya ushaka kuzamura ikintu ushaka kuzamura akarere ni abasore kujya abasore nibwo buzima bw'abantu afite ayo ma ekipe yiwe afata ayagurira ibintu abumbira abana hamwe kandi uretse n'icyo cyo kuvuga ngo ni ugushendeka gusa harimo n'ibindi bintu byinshi bizingiyemo kandi mu minsi mike mu minsi itari myinshi ko ndabona ni nk'imbuto iri mu kuzimu itangiye kubora ko ndabona kera itangiye nko kugondora ibindi bintu bizingiye muri Baby K birimo harimo ivugabutumwa harimo ibintu byinshi abantu benshi bazisangamo yego niyo mpamvu nkunda kumuvuga ni ikintu yashoyemo kandi tukiri habi tukiri mu ntambara ubu nyine ga intambara yarangiye ariko yazanye ibintu bikimeze nabi yego niyo mpamvu nkunda kumushimira kandi azakomeze akora ibindi turi inyuma yiwe kandi tuzamufasha. Ese abanyaminembwe bo babyakiriye gute kugira ngo afate imbaraga zishore mu bintu byo kwiruka kuko nibaza yuko ni ibintu bisa n'ibitumvikana cyane mu bwoko bwa kuko ari bagufise kuko ari bagufi kwiruka byo banane oya kuko batabyumva nyine cyane bikunze nakubwiye muri ibi bihugu duturanye kurumva mu myaka 2 umwana wa hariya wa Baby K azaba uwa mbere. Baby K no kuvuga ngo Baby K niriya nani yacu ya siporo yacu urumva umwana wayo umwana wa Baby K azaba uwa mbere. Harimo n'abakobwa muri yego na my equipe ane ekipe 2 z'abahungu na ekipe 2 z'abakobwa. Nta shampiyona irigera ihaba yigoheruka guhitanga hariya baratsinda batwara ibikombe byabo ariko icyo dushaka navuze na myinshi mugabo mu mwaka uyu mwaka uza tuzazana nani zacu hano abana bacu bazaza hano guhiganwa n'aba hano kwiruka yego. Ese ababyeyi bo bacakiriye gute ntibabonye ko ari ikintu gisa n'ico cyo gukina nyine cyo kwihuzenzamo? Ndakubwiye ababyeyi nibo babyishimiye kurenza abana n'ubu ababyeyi bazababwira muje muri entraînement mugende kuko hari umwana umwe nyine bamaze ku ejo bundi gutsinda turaza dukorana n'ibiganiro arashima aravuga Baby K sinzayivamo kuko ejo bundi naguze amabumba 3 y'ifu amabumba 3 y'ifu njewe narahashe mwacu narahashe. Urumva ni ibintu bibafitiye umusaruro ni ibintu bibafitiye umusaruro n'abana bonyine barabikeneye barabikunze barabyishimiye pe yego. Ese kubijanye na siporo ni yo gusigiyari cyangwa se na football nayizazamo nta bandi barafata football oya nta bandi ajya amashampiyona twavuga twe turi no tukumva ngo habaye shampiyona zigeze hakinikwaga n'abandi ajya amashampiyona ni nkuko nanjye noza gusa nkavuga nje mfite $100 zanje 1000 abana bakaza bagakina ariko nta wundi Justin turabona. Bese nta n'izindi nta timu zihari ubundi uvuga ngo hari itimu amatimu asanzwe yubatse arahari cyangwa yubakwa igihe amatimu arahari yubatse ariko akora amantrenema cyangwa se hayubatse bonyine bakanahura nubwo batoba bagiye gukinira ifaranga bakavuga mishasho irakina na kiziba nuko bagakina bagataha. Ariko urumva ntiharaho uburyo bwa organisation umuntu avuga ati njewe iyi equipe ndayifashe niyanje nzoyimenya abana bazabona utubumbu babona ama jezi yo gukinana oya kabisa. Nanabwiraga Justin gana uko nako karimo nako akomeze agatekereze ngo nako karakenewe. Reka tugarukira twovuga ni byinshi ni byinshi cyane ni byinshi ariko reka tugarukira ahangaha tugushimire cyane ndibaza yuko abazoreba ikiganiro ni byinshi bazoreba ni byinshi bazobona bitagenda kandi kijya kitagenda ni icaba kugira ngo bagikosore cyane. Sawa urakoze cyane. Urakoze cyane.